namashumi ayisithupha. 160. Inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano. Ithi izwi lamagwala
Ncwadi kaSamuel. Ncwadi kaSamuel yokuqala. Samuel yokuqala. Isahluko sesibili. So qala evesini lokuqala. uHana wakhuleka wathi inhliziyo yami iyathokoza uphondo lwami luphakeme kuJehova umlomo wami ubanzi phezu kwezitha zami ngokuba ngijabula ngokusindisa kwakho amukho oyingcwele njengoJehova ngokuba akukho namunye ngaphandle kwakho alikho netshe elinjengoThixo wethu ningandisi ukukhuluma ngokuzidla okukhulu okungaphumi ukuziqhenya emlonyeni wenu ngokuba uJehova unguThixo wokwazi imisebenzi ilinganiswa uye
imicibisholo yamaqhawe yaphuliwe kepha bekhubeka babhinqiswe ngamandla ababesuthi basebenzela isinkwa kepha ababelambile bapheza ukusebenza naye wayeyinyumba uzele abayisikhombisa kepha onabantwana abaningi usephela amandla uJehova uyabulala aphilise uyehlisela eSheoli uyenyusa Jehova uyaphuca uyafuyisa uyathobisa uyaphakamisa uyavusa ompofu othulini uyaphakamisa odingayo ezaleni abahlalise nezikhulu abanike isihlalo sobukhosi ngokuba izinsika zomhlaba ziyezika Jehova wabeka umhlaba phezulu kwazo uyagcina izinyawo zabangcwele bakhe kepha ababi bayakuthula ebumnyameni ngokuba umuntu kayikwahlula ngamandla abamphikayo uJehova bayokuchobozeka uyakuduma ezulwini phezulu kwabo uJehova uyakwahlula imikhawulo yezwe anike inkosi amandla aphakamise uphondo logcotshiwe wakhe lamazwi ayikhulunywa umuntu owayelwazi usizi wayehluphekile kakhulu uHana wayeyinyumba isikhathi eside engabathola abantwana waze wangazi noma usayobuya abathole yini kodwa akalahlanga ithemba wayeloku njalo eya endaweni ephakamileyo yokuyokhuleka afike azendlale kuNkulunkulu abike ukuthi inkosi ngiyahlupheka anginaye umntwana uNkulunkulu wayesemupha esemhawukela esemupha uSamuel ke umehluli wokugcina kulabo abahluli ababakhona ezweni lakwaIsrayeli utheke mase kuye abantu bakwaIsrayeli base bethi bafuna inkosi uNkulunkulu wayesemthuma ke ba agcobe uSawuli uthe ebusa uSawuli wayeseyamala uNkulunkulu wayesephinde ethuma yena futhi uSamuel wathi akagcobe uDavida lo muntu ke wayebabaza ebabaza ukhulu bukaNkulunkulu ethi akekho into emhlabeni engalinganiswa noJehova Jehova ubanzi kakhulu uyayathi mayenza into ngesinye isikhathi ungazi noma kufanele ujabule noma kufanele ukhale noma kufanele wenze njani ngesinye isikhathi uma yenza into ukhathazeke kakhulu emoyeni kanti wenza uhlelo lokuba kusasa ungaphinde uhlushwe lutho njengoba silapha nje singabantu abasuka ebunzimeni nasebuhlungwini akubanga kuhle ukuba sibe ndawonye nje oba sindawonye benzima kakhulu kodwa konke okwenzekile uyawuthi uma ubheka ubuyela emuva
ungaboni lutho olunye ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu. Ungaboni lutho olunye ongalusho ngaphandle kokubabaza udumo kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukwazi ukwakha into engekho ayenze ibe khona. Njengoba ningaka nje uNkulunkulu wayekwazi konke lokho. Ngosuku lokuqala kwakubuhlungu kakhulu. Nangamzukwane sihleli singayile entabeni ngonyaka owedlule. Kwakunemnandi kwabaningi. Kodwa mina ngedwa ngahalalisa ngajabula kakhulu enhliziyweni. Mangizwa ukuthi laba abasivimbelayo bayaphuma baya kwenye indawo. Ngoba ngabona ukuthi uNkulunkulu lezi zibi ezimkhubayo uzishanela unomphela. Uthi ke lo mfazi okhuluma kule ncwadi uthi uNkulunkulu uyaphakamisa ehlise akukho kumehlulayo. Njengoba silapha nje ayikho enye indawo esikuyo sisentendeni yesandla sikaNkulunkulu. Thina ngokwethu asikwazi ukwenza lutho. Angikaze ngubize umhlangano wenu mina wokuthi sihlele ukuthi kuzakwenziwa njani. Angazi ukuthi kufanele kwenziwe njani. Kodwa umnikazi wenu lo owanibizayo uyazi yena. Uyayenza lokho athanda ukwenza. Okuzawuphakamisa udumo lwakhe. Okwethu njengoba silapha nje kunye ukuba uNkulunkulu simbabaze, simdumise. Izinto eziningi usenzele singazi ukuthi sizozenzelwa ngibani. Wasiphumisa lapha besingeke siphume khona. Wasingenisa nalapha besingeke singene khona. Manje ke njengoba silapha nje singabantu abafana nabantu abanecala. Ngoba uNkulunkulu uyasifuna. Ufuna uba sibe phambi kwakhe ngesikhathi sonke. Ngomzuzu nesikhathi asibe phambi kobuso bakhe. Asibone. Singacashi. Emsebenzi le yasemhlabeni yobumnyama nengasho lutho nje. Ingasembozi. Angathi uNkulunkulu efuna ukuthokoza ngathi asifune angasitholi. Angazi ukuthi sishonephi. Isivumelwano esisenzile thina noNkulunkulu ilesi sokuthi siyawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zethu. Lesi sivumelwano siyakhunjuzwa ngaso isikhathi nesikhathi. Singabi umlolozelo nje. Sibohlala enhlizweni yakho. Noma ukuphi uhlale uzibuze ukuthi lesi sivumelwano engasenza sokuhlala endlini kaNkulunkulu sisamile yini. Uma nginjena nginjani ngifanele ukuhlala endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu wehla ezulwini weza lapha emhlabeni. Waba ngumuntu phakathi kwenu. Wasebenza konke athanda ukusebenza phakathi kwenu. Uma umuntu efuna ukumbona uyaye eze lapha phakathi kwenu. Afika ambone uNkulunkulu. Ngoba enikwenzayo kwehlukile. Njengoba nilapha nje kuyisabatha nihleli phansi noma nithandaza niyaguqa. Konke lokhu akutholakali eindaweni eziningi. Kodwa lapha phakathi kwenu kuyatholakala.
uNkulunkulu unifundisa ukuyithoba ukuze yena aniphakamise ngoba uma niphakeme nina uzawunenzana uNkulunkulu mase nipolisha icathulo senihlele emabhentshini senibahle kakhulu uNkulunkulu uzawunenzana ngeke nenze lutho lengubo eniyembethe akuye yena uma bekuyini benza ukhetha mhlawumbe eminye imbala le niyembethe ngeyakhe eyokubani bephambi kwakhe umani nje uyanibona athokoze ngokupheleleyo ngayo manje ke uma uNkulunkulu esenibizile ningahlehli ningaphindele emva ngaphelelwa ngamandla ningamdumazi uNkulunkulu ngoba kuye ninto enkulu kakhulu kunazo zonke izinto ezikhona emhlabeni kuningi anifundise kona okunzima nokukhulu abanye abantu abangeke bakugcina kodwa nina navuma nakugcina ningakuyeki futhi ningakhohliswa umuntu uma ethathe lesi sifungo sobuNazaretha akahlale phezukwaso kuze kube usuku lwakhe lokugcina lapha phakathi kwenu akukho umuntu esihogweni uma ninezono noma ninamacala uShembe anganibopha ejele lakhe kodwa angeke niye esihogweni uma nihamba ke phambi kaNkulunkulu nibohlala nazi ukuthi ningabantwana bakaNkulunkulu azikhethele bona akathunywanga ngumuntu njengoba nilana nje niphuma kuzindawo ezehlukene mhlawumbe uwedwa ngakini owathi makukhulunywa le ndaba yobuNazaretha wayizwa mhlawumbe emndenini wakho kodwa uyezwe unesibindi uthi mawuphakathi kwabanye abantwana bakaShembe kube sengathi unabafowenu nodadewenu konke lokho akusikho kwenu ngeke nizenzele lezo zinto ngoba zingamandla kaNkulunkulu ongumnikazi wamandla wonke ukwenza yena akuphe isibindi noma usuyengwa noma ukhohlisa akuphe amandla ukuthi uqhubeke uhambe lapha uhamba khona ngithi ke okwethu manje engikubonayo esisele nakho sisele necala elesabekayo kakhulu lokuba lokhu kuhamba sigcine kungonakali lapha ezandleni zethu angathi uNkulunkulu esesebenze kangaka phakathi kwethu esikhombisa ubukhulu bakhe nothando asithanda ngalo bese simdumaza sitholakale sesibuyela emva sitholakale sesiphambana nendlela yakhe ayikho enye into ekhona amaNazaretha eniyobuye niyibone noma nihlangane naye enkulu edlula lokhu enikukho manje njengamanje kulesikhathi esikuso sesikhathini lapha uNkulunkulu ekhona lapha phakathi kwethu akaswelakele uma ufuna ukumbona uzombona uma ufuna ukumthinta uzomthinta kodwa kufuneka indaba yinye lithi inhliziyo yethu bayiphelele inhliziyo yethu ayiphelele manje uthi noma nginemthwalo ekhona enginayo esindayo kodwa inhliziyo yami ingangabazi ukuthi ngiphambi kaNkulunkulu uNkulunkulu abe yikho konke abe isekelo sakho konke okwenzayo njengomuntu ungakhohlwa futhi uthi ngumntwana wasekuphakameni nakho lokho uziqhenye ngakho kuyigugu elikhulu kakhulu
baningi abebengafisa ukuba njengani kodwa amandla abanawo uNkulunkulu ke thina usihawukele wasipha lamandla okuba sibe phambi kwakhe senze intando yakhe sifane naye ingoma ekhulu namashumi ayisishiyagalombili nesihlanu ivesi lesibili Inkosi yehla ezulwini ngesonto elidlule ngithi uShembe uNkulunkulu wathi mayimbiza kulolu hambo esikulo namhla wambiza yedwa kodwa njengoba ebekhuluma nje umfundisi ekuseni wenza isicelo uShembe uNkulunkulu wathi Nkosi ngiyathanda kuba laba bantwana ongithuma kubo ngibalethe phambi kwakho njalo ngalesi sikhathi ongibize ngaso kwaqala ukuba uShembe uNkulunkulu mayimthuma indawo amthuma kuyona ayibize ngegama ngamzukwane esuke entabazwe akashonga ukuthi akayiphakamele noma aye emapondweni noma aye kwathi akahambe bayohlangana naye akahambe ayezweni lasezansi lasempumalanga izwe lasempumalanga ke lingakanani ukuphi empumalanga kodwa ngaleli langa ekwamaphumulo wafike wayibiza ngegama indawo ambizela kuyo wathi siyawuhlangana nawe enhlangakazi
nempela kushembe wakwenza lo noma esenovalo ngoba base bemesabisile kakhulu uze wahamba ke emhlabeni engakaboni ukuthi kukhona enye indawo esingcwele ngaphezulu kwenhlangakazi akazange futhi le ntaba ayiqambe igama njengemizi yonke ayiqambayo yona yodwa ngoba lathi malifika izwi likaNkuluNkulu lathi Shembe siyohlangana nawe enhlangakazi akaphindanga walibiza elinye igama wabiza lona leli elaphuma emlonyeni kaNkuluNkulu angisoli lutho kodwa ngiyabonga enkosini yasekuphakameni ngokusigudluzela izibi endleleni yayo eya enhlangakazi njengoba sihamba nje kuningi esikuhambelayo ngesikhathi uShembe eqala ukuhamba lolu hambo wayahambe nanabantu abayolinda nani fundani manje nibuyele emva ngoba lokho engikhuluma ngakho abantu abasakwazi abantu bayaya entabeni umuntu ayolinda noma wesweleni noma ulahlekelwe ukukholwa kwakho noma kuyakunciphela bophe imithwalo uthi cha namhla ngiyentabeni ngiyezwa ukuthi ngiphelelwa ngamandla ekukholweni ngizwa ukukholwa kwami kusuka kimi manje ngiyakuNkulunkulu ngiyothandaza ngiyocela ukuthi Nkosi ngibonise ukuthi ukukholwa kwami kudliwa yini abanye uShembe waye ababiza abantu nabangayembathi nje ingubo emhlophe ababize lentabeni ngezizathu ezithize njengala makhosikazi engikhulume ngawo aya ngapha ngasenyezane enye ku yalapha ngakwamkhwanazi ngakwadlangezwe okwathi mayifika lamakhosikazi engakholwa ezocela abantwana afika ngalesi sikhathi uShembe ezawuphuma entabeni wase kubantu abami angisezukukhuluma lutho nani sengisendleleni konke nikucelayo sesiyakukhuluma entabeni ayesehamba ke lamakhosikazi engakwazi nasenhlangakazi lapho aye afika khona ukulinda ke komuntu kuyafuna inhliziyo yakho iphelele uNkulunkulu uyadumala kakhulu mayifica inhliziyo yakho ingabaza wafika ke uShembe kwenye inkosikazi kulamakhosikazi ayehambisana emabili esuke onke ngalusizi lunye ezocela abantwana ithayilelele nenye inkosikazi wayesefika uShembe yayisithi ke mayisimbonile yayisivuka isivusa le nkosikazi abahamba nayo le evuswayo yayigane kwamkhwanazi uthi ke lona omunye hawu nkosikazi yakwamkhwanazi kanti njengoba ngihamba nawe nje awungifiseli lutho oluhle na abesemangala lo obengekho ephusheni sekwenze njani uthe ngibonile ngilele ubaba mkhulu efika lapha ephethe umntwana umfana emgonile uthe mayithi ufuna ukunginika lo mntwana wayesebuye ngephuca wayesemnika wena wamthatha kanti ngihamba nawe nje awungifiseli lutho luhle ungifisela okubi kodwa na hawu wamangala lo omunye ngoba akazi phela ubengekho nakule ndawo wathi uyabona ke ngiyahamba manje ngiphinde ezweni lakithi kwakungasenyezane ke yena angiyukubuye ngihlangane endawo noShembe ngoba ngiphuyiwe ngabuye ngephuca
wena ke njengoba usuyibophile imithwalo yakho isimi ngommo inhliziyo iboshiwe hamba nenhliziyo enjani noma uhamba nenhliziyo engabazayo ozawuthi ushambe mayisefika eza ukupha abantwana bakhe bonke abe besentabeni bezomkhonza abesefica inhliziyo yakho wena inokuthize nokuthize nokuthize abesiyajabha hawu mntanami inhliziyo yakho injena kanti na abesephinde emva angakuphi lutho abapha abanye akufanele kube njalo akufanele kube njalo masihamba indlela kaNkulunkulu sifanele ukuphelela inhliziyo yethu isokwe inhliziyo yethu imomele uNkulunkulu ifise ngakho konke sengathi uNkulunkulu angasibona uNkulunkulu asibhale njengoba esho kule ndoda eyakwaNgcobo uthi ngiyababhala njalo uma befika lapha entabeni ngiyengibabhala abantu abami nawe bhalwa ke mawuse ufikile ukubhala ke kuyahlupha akusuki emjulukweni osemzimbeni usuka ngaphakathi enhlizweni uNkulunkulu ufika abuka inhliziyo abese ayibona ukuthi umntanami uphelele njengobela uphelele njengobela singazihambeli ngokwethu njengoba ngihlale ngisho sihambe ngokaNkulunkulu umoya wethu uvume ukuthi masihamba kusasa singabantwana bakaNkulunkulu sibizwe nguye uyena osimemile wasisusa emakhaya wazosibeka kule ndlela yakhe akabikhona umuntu ozokwaliwa bake babuzwa ubuhlungu abantu ngeminyaka ephambili cishe kwakuwo 1718 uthi baba babekhona enhlangakazi behleli belindile abantu ke bangaleso sikhathi balale ngisho ethempeleni befuna umoya kaNkulunkulu befuna ukumbona uNkulunkulu akakhulu befuna uNkulunkulu akhulume nabo bahlala entabeni wayesethi omdala wensuku kwaba khona inkonzo yokuthula base begqoka abantu bonke sebehamba sebeyentabeni sebefike behlala ethempeleni belinda kwabuye kuhlalwe kuthulwe kulindwe uthwake ngalesikhathi behleli kwaqhamuka ukukhanya okwakwehla phezulu kukuhle lokukhanya kuyibhola elikhanya kahle wonke umuntu efisa sengathi angayibamba lento yehla basukuma abantu basebenza kakhulu ibuyihambi emadodeni buyihambe emakhosikazi yena seyintombini ingabambeki lento athi mayithi umnye ibamba ibuye iphakame yephezulu iphunyuke athi omnye mayithi uyagxuma esethi uyayibamba impela iphunyuke ikhuphuke yephezulu basebenza abantu kakhulu bajuluka babamanzi uthi ke ubaba wayekhona kule nkonzo uthi kodwa ngangisengumntwana uthi ngase ngibuyele eceleni lapha ngoba ngangingazi ukuthi kwenziwani uthi mhlawumbe kube kwakuyilesi sikhathi ubaba yikhuluma ngaso le ndaba uthi abantu babeyawulimala ngoba abanye babeyokhwela phezu kwabanye kodwa abantu babengakabi baningi kakhulu ngoba babazi ukuthi njengoba silapha entabeni kukhona okufanele uNkulunkulu asemkelise khona njengoba sihambile sazawuhlala lapha salinda sahlukana nezinto eziningi uNkulunkulu akasemkelise sonke njengoba sithanda silapha nje siyathanda uba sithi masibuya sibuye kukhona uNkulunkulu esikuphethe asamkelisile khona uthi ke wehla ke lo moya bengazi ukuthi yini basebenza ithe igcina lento iyayinyamalala akekho wayibambayo abantu badumala kakhulu kwakhalwa abanye bafikelwa izinyembezi
bengazi ukuthi yini le bakhalisayo kodwa bayithandile lento yinhle yakhazimla ikhanya kahle uma ke esechaza umnikazi wezinto uthi bantu abamnaliwe naliwe ezulwini uNkulunkulu nalile bantu abami lento eniyibonile bekungumoya kaNkulunkulu wehlile phezukweni ufuna indawo ukuthi konje phakathi kwenu indawo ungayitholaphi uthi wazama enhlayisuthini awangayithola indawo wazama emakhosikazini awangayithola indawo nase intombini indawo awuyitholanga nasezalukazini wangayithola nasemakhehleni wangayithola indawo uthi ke lento abantu abame beniyibona uma ikwehlele iyaye ikuthenge kuzo zonke izinto zomhlaba ungabe usayicabanga ungabe usayithanda zingabe isasho lutho nje uthi nami bantu abami ngehlelwa yilowo moya uthi ngaphambi kokuba ngehlelwe yilowo moya nganginjengani nje zonke izinto zomhlaba zaziyigugu kimi uthi namhlanje angithandi lutho anginasikhathi salutho nginesikhathi sento eyodwa nje sokubheka phambili ngisebenzele uNkulunkulu uthi ke nani uma ikwehlele lento iyakuthenga ikhiphe kuzo zonke izinto ezithandwayo ikwenze uthande uNkulunkulu kuphela ikwenze ubheke phambili ebutheni uhlale ungumuntu ohlambulukile ngaso sonke isikhathi uthi ke naliwe bantu abami manje ke uma sihamba lapha siyodumala yini noma uNkulunkulu uyosifica sibahle asifice siphelele asamkelise lokho okuhle esikuthandayo okwaziwa kuye uNkulunkulu ke anikhumbule uhambo lwenu eniluhambayo ningaluhambi ngeenyawo nihambe ngeenhliziyo zenu nibeke inhliziyo zenu kuNkulunkulu nibeke umoya wenu kuNkulunkulu uthi Nkosi mabe ungekho ngaba sikho la njengoba sihamba siza kuwe semukele kwamukele nalokho kuhamba kwethu usiphe isibusiso esifanele abantwana bakho ngoba ayikho into edlula isibusiso umuntu angakupha zonke izinto ezinhle kodwa uma kungaqhamuka umuntu akupha isibusiso phelele leyo nto awunakusephucwa muntu ngithi ke kini uma ni phambi kaNkulunkulu ningamdumazi uNkulunkulu owanibizayo ngoba uphelele unayo yonke into lokhu wena ongenakho yena unakho ukuphela nje mhlawumbe inhliziyo yakho ivalile uyathi mayifika kuyo ayibone inhliziyo yomntanami ayilungile ayifanele ukuba ibe nakho lokho ngesonto elidlule ngithe kuyekeni konke lokho komhlaba funani ubungcwele kuqala funani ubungcwele kuqala zonke ke lezi zinto ezithandwa umhlaba wonke ziyawukwengezelwa kubantu abakholwayo uNkulunkulu akanikhohliwe uyanazi nonke ngabanye wazi konke ngani manje ke ningabocabanga ukuthi mani phambi kaNkulunkulu kunezinto angazazi ngani akukho angakwazi nina okwenu kunye ukubani imbabaze nimdumise nakusasa nibombabaza konke nizawube nikwenza nidumise yena ningazenzeli nina ningaxolodi futhi niqolodele abanye abantu nenzele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu la ekhona uyasibona uyathokoza ngathi kube yiloko nje ukuthi sijabulisa uNkulunkulu njengoba senza kanje uNkulunkulu uyajabula ukuthi obani bathini abathangani
into engenamsebenzi leyo eyedlulayo. Ningakhohlwa futhi ukuthi umnikazi wenu waluhamba lolu hambo eqolodelwa ebhinqwa akazange yeke akashonga ukuthi abantu bayangihleka ehamba yedwa wabuye sebuya nabathathu tebuya ngokuzalo babe 15 namhla kunjani ababethi kuzawuphela lokhu yibo asebembathi ingube emhlophe nani kwazini lokho ukuthi njengoba besihlabelela lesihlabelelo akukho umuntu omunye ozobuye eze phakathi kwenu azothi nenza kahle yibo laba abantu abebenigxeka benithuka benza konke akukho futhi okuyi ulindeleni lokho okukhulu kakhulu kunina uma nenza into kaNkulunkulu yenzelani uNkulunkulu ijabulise yena okunye nikuyeke akusikho kwenu ngokwakhe uyazi yena ukuthi kwenziwa njani ngakho uyasazi nesikhathi uyayazi nendawo efanele ukuthi mase kula kufanele kwenzeke kanje manje thina sinolaka sinomoya ophezulu sifuna nokulwa sithanda nokwenzani ngoba singabantu basemhlabeni cha ngabe njalo nina ningafani nezitha zenu ningaboba nomoya olaka ngoba nisentweni ephelele ukuphela into esiyenzayo manje kulezi insuku sizama ukwephula izinto kulesi sihlahla sikaNkulunkulu ezingeyizo ukuba zisuke kusale okuyikho singathi sikhonza uNkulunkulu kanti sesihlubukile senza izinto kanti senza izinto zokuhlubuka abantu bonke mabe khonza uNkulunkulu bazi ukuthi bamkhonza ngokupheleleyo ngoma yamashuma isikhombisa nane mashuma isikhombisa nane sikushunya ezwayo
lezi insuku ngesikhathi ubaba esekhona kwafika umuntu wathi baba ngizobonga uthi ke ubaba ubongani uthi bengezukuye entabeni bengezukuya enhlangazi uthi kodwa kuthe kulezi insuku nje sizakhuphuka kwase kufika ubaba mkhulu uthi wayesengibuza esethi hawu mntanami wena awukhuphuki yini kuyentabeni na uthi ngase ngiphendula sengithi baba angikhuphuki wayesethi hawu mntanami ngadumala awukhuphuki ngani wayesethi baba amandla anginawo uthi ngadumala ke mntanami uthi ngoba mina abantu abasangiboni ngoba sengahamba enyameni uthi kodwa uma niqhamuka nihamba nina abantu abanibonayo kulezi ndawo enihamba kuzo baye basho into eyodwa bathi nangu Shembe manje ke ngiyanembulela ukuthi lokhu kuhamba kwenu ningacabanga ukuthi ngokwenu nihamba nina kusuke kuhamba inkosi yasephakameni ngakade izwi elakhulumayo lathi Shembe siyawuhlangana nawe entabeni Shembe ke uthi ngiyacela Nkosi laba abantwana bakho osungiphe bona ngibethule phambi kwakho ngalesi sikhathi angazi ke ukuthi nizawufika ninjani phambi komnikazi lo eniyakwethulwa kuye yawuba kuhleke kufika abantwana abageziwe abantwana abazimisele ngokuphelela abangafuni ukuphambuka entweni kaNkulunkulu abantu mabelindile bayehlukana nezinto zonke ezingamagugu einhliziyo zabo angazi ukuthi kuzawukwenziwa njani ke ngoba abantu bamanje baya nokuya abakuzwa lokukhuluma noma kungena inhlangano ababibikho bayehluleka ukushiya imbhede yabo bayokhonza uNkulunkulu idimoni ke lelo elikhona lingena kahle selingenile selinamandla liyayintshontsha inhliziyo yethu liyasigudluza eduze kaNkulunkulu umuntu mayelale phansi usuku lwalunye noma zabantathu kuyaye kube buhlungu inhlangothi benjani kodwa ufuna uNkulunkulu athi cha ngiyawulinda embhedeni wami nomngami siyawulinda sobabili bangabi bikho lapha enhlanganweni oyihlo babe ngenjalo bangamadoda ahlambulukileyo babe nezindlu nasemakhaya nini izindlu ninazo ulala kulo nje lelo kamelo ulala kulo nomkakho noma inhlangano noma kunjani anginazi ke ukuthi nizoba njani angazi uNkulunkulu wazi kodwa niboba novalo niyaphunyuka esandleni sikaNkulunkulu
uNkulunkulu uyadumala uyafikela ngenisi umhlangano afica abantu abayisithupha nangoJuly uyofica bona labo bantu yonke iminyaka sengiyabazi makungekho usibanibani hayi kusho ukuthi ke baneke namhlanje lalelani nikuzwe kahle lokukhuluma lezi zinto ezinibamba emakhaya zinivimbela ukuba ningezi uNkulunkulu zizophinda phindeka uma bekukunye kulonyaka ngonyaka ozayo kobe kukuthathu uyakholwa nini ke wena nini lapha uyaba nethuba lokuyaNkulunkulu khona njengoba nihleli nje nihlalela lezi zinto ezinibamba emakhaya niyacela kuNkulunkulu ukuthi akayiphinda phinde hlalani ke emakhaya kodwa ngikhulumile mina namadoda nje amadala ayehluleka ukuza kuNkulunkulu angazi ukuthi leli demoni lisho ukuthini kodwa liwukuhlubuka idemoni lokuhlubuka lemizi esimnandi kangaka injani yini emnandi namakhosikazi nje amadala awezi uNkulunkulu awezi uNkulunkulu ningacabanga ukuthi kukhona okunye niyobuye nikubone yikho lokho kukhona uma ningagcini indaba yenu leyo ningalindeli ukuthi abantwana benu bayogcina ngoba nani anikugcini kukhona abantu lapha abakholwayo ongakaze nje abe senhlanganweni inhlobo impilo yakhe yonke uyoza ngene egodini akaze abe senhlanganweni ahlale nje umhlangano wonke uphelele yini na cha ngiyasebenza ngelinye ilanga umzothi umuntu hayi ngithatha inyanga yonke yini na indodakazi yami yemula hlala ngayo kosebenza indoda kodwa akakwazi ukuthatha lesi sikhathi asithathele kuyokhonza uNkulunkulu ngomunye unyaka ningacabanga ukuthi ngicashile cha uNkulunkulu uyanibona njengoba nihlubuka nje uNkulunkulu uyanibona aninakucasha ndawo oyisho babe ngakwenzi lokho besihlala nabe kuphakameni bebefika ngomhla ka28 kodwa ungena umhla ka1 sebesegcekeni bayayaluza babheka ukuthi lokhu nalokhu kumi kanjani manje ke uNkulunkulu uzawutholani uma kuhlubuka nabantu abadala uNkulunkulu uzawutholani angisho ukuthi nizogada mina angigadwa mina inhlobo nje angifuni futhi lokho ungazenzela nje wena ma unegugu laloko cha mina nginandaba uNkulunkulu khona ungigade kakhulu ungekho wena wangikhombisa ukuthi ungigadile manje ke anginalo elinye ithemba elisha ngikhuluma indaba yokukholwa kwenu ukuthi lokhu kukholwa enikuphethe ngasandla sinye kuzawungiphunyuka kusasa ngiyawuthi nibona bese ngingaphethe lutho niphuphe nibe umlotha ngoba aninalo uvalo anisabi aniyesabi indaba kaNkulunkulu ayilutho kini ilula nje fana nazo zonke izinto uNkulunkulu akabathanda abantu abanjalo uNkulunkulu uthanda abantu abesabayo thanda abantu abesabayo obunye ubuhlungu enginabo lapha kukhona ukufa okulapha kulaba abantwana bamantombazana njalo makuyinkonzo yesidlo ababibikho kuyaye bakhona abathathu noma bane ababisho lento angiyazi ukuthi isho ukuthini kodwa ngiyathanda ukuba uNkulunkulu wasekuphakameni alikhuze leli demoni ngoba lezi ngane
azinakufa ngaloku kukholwa kwazo ngoba azibi khona ezintweni zikaNkulunkulu. Angazi noma bahlekana yini noma kubanjani, bacabanga ukuthi esidlweni kuya abantu abakholwa kakhulu. Akekho umuntu okholwa ngaphezulu komuntu. Niyezwa namantombazane, amantombazane angasekho emhlabeni asahamba. Umani ngezi esidlweni nawo awangeni, awadumala ngoba yini enwangenisa esidlweni. Manje ke aliphele ke lidimoni. Ukhona uMantuli. Boke ukhulume nalezi ngane. Nibafundise ukuthi uma kuyiwa esidlweni kubanjani. Uma sehle entabeni kuyawuba isidlo samakhosazana. Amantombazana onke abo bakhona. Kube yileyo engahlambulukile kuphela. Sibone ukuthi leli demoni alizukuphela yini. uNkulunkulu wenu uyanithanda kakhulu. Nikoluhlangabeza uthando lwakhe. Nibe ngabantu abezwayo. Ma kukhulunywa nani nizwe. Kube isinqumo senu nje enisithathayo kulonyaka ukuthi nizimisele ngokuzwa. Nokubuyela endleleni kaNkulunkulu. Ziningi izinto engifike phakathi kwenu seziphunyukile. Kodwa ngiyacela ngamandla kaNkulunkulu ukuba lezi zinto zibuyele endaweni yazo. Ukuze singehluleki ukuzichaza ukuthi singobani. Ngoba akunakusiza ngalutho ukuthi sizibize ngabantwana bakaShembe. Kodwa sibe singenzi lutho uShembe asifundisa lona. Zonke lezi zinto engizikhuluma nami akusizona ezami. Izinto enayifundiswa uShembe engafika zikhona. Manje uma niziyeka ziphunyuka kini, ziyawuphinde zenziwe ngubani. Ngoba iziukuphila kwethu. Ibona izona zinto esithi uNazaretha. Manje uNazaretha uma thina singabenzi uzawuba kuphi? Kuyawukwenziwa ubani? Ngoba bonke abantu basebenza igugu elilodwa, igugu lemali. Kuyadayiswa incebo kuphela nje into esetshenzwayo. Manje ke nina ngithi uNkulunkulu anganivezi kulo mnyango, anganilunguzisi lo mnyango. Anilunguzise emnyangweni la kuphuma khona ubungcwele. La kuphuma khona ukwesaba. La kuphuma khona ukugcina imithetho kaNkulunkulu. Ningaliwa. Ngakholwa ukholwe isikhathi sakho eside bese kutholakala ukuthi cha wena bewungakholwa. Bewugqoka ingubo emhlophe nje wehle wenyuka phakathi kwamaNazaretha. Kodwa ubungahlanganiseli utho nokukholwa. Nawe mawuthi uyakhumbula ungaboni lutho owake walwenza nje. Kwathiwa ulwenzela uNkulunkulu. Noma kukhonjwa noma kusetshenzwa akukho. Noma kuyavunulwa akukho. Noma isidlo awukho. Awukho ndawo nje. Kumnandi nje njengoba lapha phakathi kwethu ngoba ngenhlanhla yakho awuphuzi. Cha, sebenzelani uNkulunkulu. Nimsebenzele nabantwana benu baze babone ukuthi uNkulunkulu uyasetshenzela. Ngokwenza izinto zakhe. Ngokugcina imiyalo yakhe. Ngokuhamba ezimisweni zonke azibekile kithi. Umvuzo mkhulu lapha siyakhona. Njengoba ngishilo kini ekuqaleni. Mawuzama ngakho konke njengoba isihlabelelo sisho sithi anginje ngawe baba ngiyakuzama ngiphelele.
yesihogweni ungaboshwa nje uboshelwe lawo macala onawo uNkulunkulu wabuya akukhiphe akuhawukele ngesikhathi esithize manje abantu bangena ukuvilapha ngokwenza izinto zikaNkulunkulu khuthalani nikhuthalele imphefumulo yenu ngoba uNkulunkulu uyayifuna uNkulunkulu lemphefumulo ingoma yekhulu namashumi amahlanu ikhulu namashumi ayisihlanu Inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano unothando omkhulu
Nkosi yasekuphakameni ngibeka kuwe Nkosi lenhlangano yakho laba bantu bakho Nkosi beza kuwe ngiyacela Nkosi yasekuphakameni ba uhambe nabo bahlangabeze ube yikho konke Nkosi ngesikhathi sonke mabeza kuwe Nkosi bahlambulule bangezi Nkosi kuwe namaphunga asemhlabeni beze Nkosi nephunga lobungcwele bakho mabefika kuwe Nkosi ubabone balobe Nkosi encwadini yakho lapha uloba khona Nkosi abantu bakho obathandayo ngiyacela Nkosi yasekuphakameni uba laba bantu ungabacasheli bakubone ukukhonza kwabo Nkosi kube nethemba ugcwaliseke ubaguqule babuye kuwe Nkosi sebenobuntu obusha bengeseyibo Nkosi abasemhlabeni bangalibali Nkosi izinto ezedlulayo kepha Nkosi bazilibezise ngawe nangomoya wakho oyingcwele bakhulise Nkosi nasekukholweni kwabo bangabhashi wachithe Nkosi amadimoni abangenelayo antshontsha Nkosi ukukholwa kwabo ngiyacela Nkosi yasekuphakameni uba usigcine ngomsa nangothando lwakho konke ke Nkosi ukukholwa kwethu bakusekelwe nguwe singahambi Nkosi ngokwethu nangokwabantu kepha sihambe ngokwakho konke ke Nkosi ukuthandaza kwethu kwamukele ngesakho sodwa isandla nanini uze kuphakade amen inhlangano iyaphuma kusasa entabeni abantu ke mase kukhala insimbi mbabophelela lapha ethempeleni ngicabanga ukuthi mhlawumbe insimbi yokuqala iyokhala ngo4 ekuseni kodwa ke vele ngoba sobe singalele uyobe kusekahle kukhona umnikelo wenziwayo ekuseni mase kuphuma abantu ke bapheleleke ekuseni balungele ukuthi kuphume inhlangano kwakukhona imbali imbali ke ayisekho ayisekho sengiyakhumbula cha kulungile labo abayitholayo kulungile baboyiphatha ngithanda ukuba nginethulele konke ngoba insuku esinazo zimbalwa umuntu athe khuphuka entabeni abazi ukuthi ngelanga elithize kuyokwenzeka lo ngomsombuluko abantu babe belungisa indawo zabo zokuhlala ngolwesibili kuyoba nenkonzo yokubingelela intaba kodwa ayikuba sekuseni iyoba ntambama imele inkonzo yokuqala yesabatha ngolwesithathu kuyawuba inkonzo yesidlo ngolwesine kube umgidi wabantu bonke
ngolwesihlanu kube umgidi wamashashangelo bese kuba-ke isabatha-ke nesonto lokuvala sehla hlangani yokwehla ngomsombuluko ngoba laba abanye behla ngolwesibili sitheke asiyokwehla ngomsombuluko ukuze singawungcolisi umsebenzi la